for me ma obibia akwaba ede eba too much GHS so mosom for money aba ekesi kapane nenso minimo edi ehye ne de ensem aba beto yapono eso ena me de ebe sum se do hu se menima yesiri se dia na chese eye enije ensem eye ahosepe ensem ena me de ebe sum eye yahwefo ene yetiefo na eye 2020 yi enoma bebre ena ekoso ama chese Ghana for de dodo na susu se 2020 we de amaye ankoni ye krampo afa mayen enye afe papa coronavirus de ne ho ababa jim ne ho eye enkone ba na se abusuafo ye hye won kom 2020 se wo be ware na sa ware ni enyamba mudia enye kai hunu se ebebem because aka eye kakra bi ena kakra bi bosume be mienu bi na hye se ye de eye afe no akona bi ye bi mu so ntimi nyanya mesakra na de ene obetimi ahye ho enmunya denti ena mekasa ensem we ya eye awarefo bi emfonyi aba bepie mu e social media so just wo bia ebibie nanum si enti se aware pa na ekosoe eye den pa na che se ebinum so se 2020 wo muntimi nya hwe 2020 no ma enko na so 2020 yemu ebinum ware ebinum nya promotion ebinum nya de keka ehum ene na wo mu so eda yeso ene wo mani swade hunu ebetimi ayeden abem na awarefo yi eye edem ena Rosemary na wo mo eware ya chese eye Rosemary do yo ba fe oba so no bi aware eye Voltarian ni eye edem wo se de wo mo ware etie wo mo hufoma etie enunti no se agent rene e wo social media eso na abusuafo wo hwe eye Rosemary ni mfonyi we ya se de when like nani age ne ho atimi asepe no na ne nsegu eye ne boso na wo sere a na je se amaga na fo si abaye yi we utimi ho se ade a na wo hwehwe e obusa no ho se entimi pa mi na awrade aye mi se me pa ene nso me nso ye ba be from me Mrs men so ye be frame eye wo bi eyire e je se wo mo hwe eye abaya ni mfonyi no se de da wono na wa ma ware aye akono ede aye den ama wo mo ama dodo na esusu se se 2020 we enkrofo timi ware a mini aba makai hu se won susu no wo betimi ware bio because se ebinum utimi kwa ede na besi wo kwan se wonsu ntimi nko wonsu betimi akobi na ye free wona ye ba eye omfonyi mienu atimu sem wo mu ejina wono mu na be mayinsa eda eye wo ba yi sisi na wo ba yi nso so se de odi ne nsa gugu eye ne sere so abra wo mu ejina wona se de atade ne ayi na eda no ho atimu se sika wo ho sika kasa anwene pa kasa enyoma pa den kasa because wo hwe eye se de ndo dwudwa size nso so wadwudwa wo mo na wo ma eye abaya yi ne abrante wa no so ho ayafa na che se aware no aye akono bebre tutifie na boyfriend e catch though say 2020 de nyoma nkoye ya ware kure nkoye a wo bo dada wo pese onja won sequence fi mempene no kura na ebiem nso so no wo hwe eye mfonyi etoso miensa che se abaya yi eye ne maami gina na chi na ne mfonyi chese nensa eda nani ase as tears of joy wo so say ye na mani no na chese me de maka chire wa abrabom me de na chese me na fofo akwa na nka me de nka me se me de mintimi ko bi na so ne ya kan mi aka ho na chese akwa ye ne serie akwa ye ne esu ama chese agentre ne Ghana fo hunu na hwe ye mfonyi na ekona na ama wo mo ani age na ye free wono ma okoko pie mu a eno so ba ko wote ho achese eye ne mfefo etwa ehia no won se de wo hu se de etie no ne mfefo etwa ehia wo ne ho na wo mo wo ne nche nyina wo mani age e wo wo ye de anim se de a ba ku bi won Judas bi ebe wo mu na susu Judas ni mu nyina echi no wo mo ka ho ani age a na emfa ho ne eye ba kwa wo mu achese wo no wo mpo wuye na achese aware no eye nije e de ama abaya Rosemary na sa ye nije e de ama ni nuanom ne mfefo eye ebiem nsoso ne namfofo a wo mu ekoko hia mu ewo na ne last but one eye mfonyini a eba aye na chese no de abusuafo utimi hu se obi ka say ento on like untimi fa usika nto ana untimi nware otamfo a eye no kure pan se de be men ene wo be yi mame aso oba ni mu
na wo mo de net na eye akonwa so obekasa ba ye wo no krampone ne nan enka form da wo munya ya ankombe so no apaka mu ne de na aye den akotena se na be meyi just 1% e bai anase ne yiri yi ne hu ebebeka obia ne hu ebeye den ebe ponimpo na wo de na etena eye akonwa no so kama te se de wo ba ye si no eye kwemada na timu se eye abrantie edem wo do ne yiri Rosemary pa eye just wo do no enya de se emu ebetimi atete eye ene ochna na emfonyini a etwa eto ewa ha sei de abusiofo timu se ni nyina eboa ema eye ayifuhia no esipi eboa ema chese ayifuhia no eye se eyampa eye de nyame ahira so enye de chese eye enkrofo binom ye na watwe na bosome na egu ni biwetu mu se nyame ahira so ede pam se de abaye yi esa eye be me kromasa na be me susu address in efo line na wo sho ba ni gele ye si ni tiri so ne na tade se de etwa ni komu na nani agye a na wo mo won nchen so esa egu wo mu ye wo mu se ye de wa chi atumu say yes awade bi say de ebi eye den ede abusuafo wo hwehwemfo ni nyina se de mebubo so yi edem pa na esi ukwan anase esi eye wo boyfriend kwan se won susu wontimi hye wo say ni monyam ni bi se ebre bi dru na wo bo awade so de kire wo boyfriend a wone ne tiem anase wo bi a wone ne wo ho a wo susu se obeware odache na wo twetwe ne ho akai hu se ni monyam hye we won be se bi beba wa brabon wa ye ziba e wo wa brabon hye na yi ni firi wo Shapana universe because our we dear enche ya so ye dear enam kwan so den eba na ye me mama tia se 2020 ene pa ewom odo se ye bibie mu no ekukura hwe ase ekoso okompoano a ye dia mframa no ebo asoche no ebo na nsusu edru bia ye bia den ebre no ho ase de esori ye de ebobo bibia no wonsusu no wobetimi ama ho kwan se empre na se aware we wonsusu omje wo de ewo ba bibia wo for say dem fonyi no etwegu ye no wo adwenchire bi wo nsem bi apesa won kan emfa videos and pictures ye etwegu ye ho a for adwenchire ebra too much GH your comment section like your videos na share all the social media platform so betimi so follow your IG page at too much GH _ meeting edi ekiasi kapa that's ne ye besane share Too much GH. We did that say Japan. A break and best TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko son show mo. No anybody GDB. Madam, I say love you. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me did the Isaiah Kojampo. We between family the great tempo. Bring. One man come when you hear Too Much GH. Too much GH. Too much. Na me so me I'm more fire.